پشمرگه حسین حاجی علی برزو کو یک جی لهنگین پشمرگین روژه یک جبرین دارین داستانا عین عویسه کورا سری موشکه که هاتو بو و ده انجام ده بگیرانی بریندار ببو. دەست پێکاوی حرز بووم ساعت 4 حتا ساعت 6 حرسیان بوو ساعت 6 کێم ڕبک شەر دەست پێ کرد ئەس هاتم ناو هەواڵێ خۆم هەواڵێ خۆشیارکردن هەرێک ڕاشتن سیلاحی خوا نقطەی خوا گرتن وێ دێ ساروخ ez بریندار بووم بەری ساروخ وەرم دەنگی ساروخ کردم زانام بێنم ساروخ نێزیکیم بکەوێ بسەرێ خواڤش ناف چوالادە و نیڤیش جسمێ ماش دەربام دەربەش حەوضەی خوار حەوضەی من فەجری هەستوێ من هەستوێم ژێ فڕین گۆشتێم ژێ فڕی. حسین خودان وینو هزکه بلنده کو برینداریه نکاری ویناوی بشکینه و تاوی برینا خویا گران خانشینی نپجران و هیوی کر بمینه پشمرگه و به هر آوایکی برگریه دبر خاکو ولات خوده بکه. دیسا انضباطات انجا من قومتا بن وزارة فقن دكتوري باش ويدي جاني بلا فحصك بدن بريناتا اصحاب شمرا آنين ازقا حتى ازقام وزارة قوتن من المتقاعد اشترى دركتي ام قوس تقاعد نارونم قوس حافي دز بريندار مولم بن جبهه استقاعد نارونم. حواله حسین پشمرگه فرزنده فرهاد فرحو و بویره دبیجه که دما هوارچونا پشمرگه حسین ده امبولانسا هوارچون جیرا سری ارمانچ کرنه هات و ده انجام ده حواله نوی بریندار بون. پشتی هر 2 ساعته شریه اول دست بکرن حسین بریندار بو تخالا خدا بو بریندار بو گرانی بریندار بو راسی مدید ایشا حسین را گلک ایشا امچونه فیضا ما سارع عسكري هبو جمد يا تعطيه مبو ما اللي صار كل الجرد حفالي ما مرافق عبير تشون ويدرباس كانت جهكي وقد لجي مأمن جبر إسعاف في بحولي نيم مستشفى ضريفة تشونا إسعاف دجي سارة ما عسكري راسي تصاروخي نيجيك بكتن برینا دجوار و شریگران نکاریم پیکنینا حسین طال بکن حسین شانازیه ببرینا خودی که و همو آخافتنین خواه به پیکنین بداوی دکه.